Ya mani tuchemo. ibintu byongeye gundisira mu misozi myinshi itandukanye uruvunge ruzikanyuza ko bwinshi rw'amasasu mu gihe kandi iminembwe byakomeye cyane uturage imisozi ya Zuranaka mu misozi imiti twari amasisi. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya mbere Ruhuhuma 2026 over zongeye kuba bibi cyane bimeshanje mu misozi itandukanye. Amasoko atandukanye akorera mu mujyi wa Uvira aragaragaza ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo hari impungenge zikomeye zishingiye ku makuru yizewe ku mutwe witwaje intwaro M23 ushobora kuba uteganya igikorwa cya gisirikare kigamije guhungabanya ibirindiro bya FARDC muri Uvira no mu nkengero zaho. Nkuko amakuru ava mu batanga ndetse n'abakurikiranira hafi biri kugenda biba, baravuga ko rero mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 bakomeje imyiteguro y'imirwano ikomeye ndetse n'ibimenyetso biragaragara. Ni mu gihe kandi benshi bagaragaza ndetse bakavuga ko kuri ubu rugamba rwa rugiye kurwanwa mu isura nshya. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa Karemba Aimable ugiye kutubwira ibiri kugenda biba kuva mu bice bitandukanye Poezero, Kavimvira, Kalundu ndetse no kuri no mu bindi bice bitandukanye byasange. Tureba ibiri kugenda biba, tureba situation Ruvunge, tureba ibiri kubera muri Neuzama M23 ndetse nizo nibiri kubera muri FARDC. Bwana Karemba Aimable aramutse neza? Bwana Karemba Aimable aramutse neza? Karemba Aimable aramutse? Turumva ku murongo wa telefoni bitadukundira kumva Karemba Aimable, ariko turagerageza tumugarure ku murongo atubwire situation iri sange iri mu bice bya Kavimvira, iri Kalundu. Hose rero biratangazwa ndetse bikanemezwa ko ibijyanye n'imirwano ikomeye bikomeje kugenda byitegurwa kandi byakaze. Bwana Karemba Aimable aramutse neza? Mwaramutse neza. Bihagaze gute Karemba Aimable mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya mbere Ruhuhuma 2026 zifashe gute? Nukwanga mu misozi myinshi itandukanye ibintu byakomeye cyane. Ni igisirikare cy'u Burundi FDN ni FARDC bakomeje kwataka ibice byinshi bitandukanye. Yego. Ni imisozi navuga yuko ari imisozi y'ingenzi ahitwa za Ruvunge humvikanye icyitwa urusaku rw'amasasu. Ni urusaku rw'amasasu rwumvikanye Ruvunge nyuma y'iminsi mike cyane rwose. Umutwe wa M23 ugaragaje yuko aka gace bakarinze cyane, ariko bidasubirwaho aka gace nyuma yuko FARDC, FDNB ndetse kandi n'abacacu bivuga yuko bari batangiye guhera ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba bohereza abasirikare benshi bari kuzamuka ku muhanda Sanje bagana mu byerekezo bya Rungutu, bagana mu byerekezo bya Ruberize. Biravuga yuko hagati rero muri Ruvunge ngo humvikanye urusaku rw'amasasu. Iyi ni Ruvunge yumvikanyemo urusaku rw'amasasu, bivuga yuko rwumvikanye mu gace kitwa Murunga, ni agace kari hagati ya Karumenge, Kakamba ndetse n'ahitwa za Rubaika. Bikavugwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC, FDNB aribo bagerageje kwinjira muri biriya bice baturutse muri pozisiyo za Sanje, ariko nanone bagaca mu mashyamba yegereye Karumenge bakagerageza gushaka gutangatanga iriya misozi ya Ruvunge. Bikavugwa ndetse kandi ibyemezo bishingiye ku nkuru mpamo twahawe n'abantu bari muri biriya bice yuko ibi bitero uyu mutwe wa M23 wabashije kubiburizamo, kuko ngo biravuga yuko uyu mutwe hari abasirikare b'imisada myinshi bamaze kumenya amakuru ko igisirikare cy'u Burundi cyari cyohereje abasirikare bavuye muri pozisiyo za Sanje bagana ahitwa za Rungutu na Ruberize, bakazamuka rero muri byerekezo bya Kabumenge bakabarira hafi y'imisozi yegereye
Murunga bivuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu rwaje no kuba ihurizo nyuma y'uko abasirikare ba M23 bagarutse nyuma gato bari mu misozi ya Bideka Rubarika bakarwana bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa FDNB Wazalendo, aho bivuga yuko rwose ngo uru rugamba rwaba ari kitwa magasa kuko binavuga yuko ku mpande zombi hashobora kuba habayeho no gutakaza cyane kuko bivuga yuko igisirikare cy'urundi FDNB ngo kisanze cyaguye muri ambushi batezwe muri ya misozi yegereye hagati ya Rubarika na Bideka, muri ya misozi yegereye Murunga nk'uko amakuru mamo abivuga, kuko igisirikare cy'urundi cyagabye ibi bitero bagamije gufata pozisiyo y'umuhanda RP 1333 hafi y'umuhanda w'Ikirusinari 5 uva Ruvungi werekeza ahitwa Kamanyura, nk'uko amakuru avuga yuko igisirikare cy'urundi cyakoze ibingibi mu rwego rwo kugira ngo bafungure umuhanda RP 1333 wegereye hafi neza ya kampu y'igisirikare cy'umutwe wa 23 ahitwa Ruvungi. Byaje kugerwaho umuhanda urafungurwe mable ariko ngo na yamubwira nti ibi byaje kuba bibi kuko igisirikare cy'umutwe wa 23 kubera ko imisozi ya Ruvungi basanzwe bayirimo, ngira ngo barabizi neza ko mu misozi yegereye ahitwa mu rubuko hafi neza na kampu y'igisirikare cy'umutwe wa 23 hari kampu hafi y'imisozi yegereye za Rubarika. Barabizi neza ko amamoko yose imaze iminsi yakora muvuma militeri. Iyi operasiyo ntabwo yaje gukunda, imihanda yose yashaka gufungurwa n'igisirikare cya FDNB FARDC Wazalendo ndetse na FDR ntabwo byaje kubonera kuko ibi bice birimo abasirikare benshi bama 23 hejuru ku buryo iyo operasiyo itigeze igira cyangwa se ngo yorohere na gatoya uruhande rw'igisirikare cy'urundi FDNB ndetse kandi n'uruhande rwa Wazalendo. hahise hakurikiraho iki? Icyakurikiyeho nta kindi navuga yuko igisirikare cy'urundi bivuga yuko nyuma y'uko iyi operasiyo yaje gusa naho ibananira, bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma, bamwe berekeza mu misozi bavanira ahitwa Rungutu, bivuga yuko ari naho hashobora kongera gutegurirwa icyitwa operasiyo zidasanzwe zishobora kongera kugaruka mu misozi ya Ruvungi. Aha kandi igikurikiyeho navuga yuko byahaye umutwe wa 23 kuryamira amajanja ku rwego rudasanzwe. Naho ku birebana n'imyiteguro bivugwa ko abangoma nzito, aba n'abazarendo, abamayimayi bo kwa Yakutumba baba ari gutegura operasiyo zishobora gusiga FRDC yinjiye muri Bukavu no mu bindi bice. Zo bihagaze gute Karemba Aimable? Amakuru bifiteho n'ayahe? Kubirebana nuko igisirikare cya FARDC cyangwa se n'abafatanyabikorwa ba Wazalendo bashobora kwinjira muri iyo misozi n'ubundi izi ni operasiyo zabimburiye n'ubundi intekerezo cyangwa se intego ya FARDC muri rusange, kuko ubu inkuru mbamo iyo ukuri ishingiye ku kuri, imisozi ya za Kamagera, haya za Bugarama, imisozi ya za Nyangezi, uterebye imisozi ya za Busheni hariya muri Walungu, yego imisozi guhera ku munsi w'ejo bivuga ko nibuza Wazalendo zimaze kubarurwa zirenga hafi 12 zimaze gufatirwa muri abice cyane. Rero bikavuga yuko ibi ari ibintu bikomeje gukoma mu nkokora uyu mutwe kwibaza uti niba dukomeje gukorwamo ama operasiyo y'ubutasi ku rwego rudasanzwe, ibi bintu tuzabyikura gute cyangwa se tuzabyikuramo gute? Ibi rero ubona yuko bikiri ikibazo gikomeye cyane ku rwego ruri hejuru. Amakuru ari guturuka muri bice nuko urugamba rukomeje kuba amagasa, nuko urugamba rukomeje kugenda rugorana cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Urugamba ubona yuko FARDC ivuga iti turashaka imisozi ya Remera, Ruberizi, turashaka Kakamba hafi y'imisozi yegereye za Cibitoke, turashaka imisozi ya za Kamanyura, ibi bidufashe gufata ndani Bukavu. Ibi rero nibibona yuko bishobora kuba n'ubundi byatuma umutwe wa 23 ushobora kuba wakurwa mu bice uherereyemo, kuko navuga yuko operasiyo Karabutaka, operasiyo Karumbura ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo zatangiye mu ishusho y'isura nshya ndetse kandi isura nshya yivanzemo amayeri akomeye cyane. Bivuga yuko ubu butasi akenshi rero buri gukoreshwa bamwe mu bagore cyane rwose n'abakobwa bari kugenda boherezwa mu tubari dutandukanye twa za Bukavu, boherezwa gucuruza ku mihanda amayinite. Ibi ni ibintu n'abakobwa turi kuvuga ko yavumbuye mu bimenyetso byinshi biri kugenda igaragaza, ivuga yuko buri muturage agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Icyo ni ikikango rero ubona yuko cyahindutse n'ubundi bice byinshi bitandukanye bikomeye cyane kuri iki gihugu cyose tuhagaze. Birumvikana ko
nk'umuturage uri guca mu burasirazuba bwa Uvira yerekeza hano mu bice bya Munanira biri buze kumugora cyane kuba yatabara ubuzima bwe kuko n'ubundi bice ari kubamo gucamo n'ubundi urumva ko ari guca muri position navuga yuko ari risque zone. Risque zone ushingiye ku Aimable? Ni risque zone kuko M23 yego iri Makabola, M23 yego iri mu misozi ya za Makabola, ariko nanone nubwo iri Makabola navuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC naho bari mu misozi yegereye Makunji, bari Kishura, bari mu misozi yegereye Kalengera, bari mu misozi igana hafi na za Kamombo. Tumaze iminsi tubona abasirikare bari kuva mu bibogobogo bagana muri bino bice, amaze iminsi tubona biri kubera Powezero. Ni ukuvuga ngo umuturage uri kuva hafi n'iriya misozi ya za Munanira atambika mu burasirazuba bwa Uvira agana ku cyerekezo cy'umuhanda Route Nationale 2 uva mu burasirazuba bwa Uvira werekeza n'ubundi mu misozi ya Minembwe, ashobora kuza kwisanga yanaguye wenda muri bombardement n'ubundi zivugwa ziri gutegurwa n'uruhande igisirikare cya FARDC, abafatanyabikorwa babo kandi no ku ruhande rw'amaboko baravuga bati mu gihe baturasheho mu misozi ya Kamombo cyangwa mu gihe baturashe mu misozi yegereye Kiko cyangwa mu bindi bisozi no mu bindi bice byegera hano mu misozi yegereye mu bikuyu bya nyakwigendera nyakwiza, bishobora kuba byatuma n'ubundi igikorwa cyo kuba habaho kurasana ku ruhande rw'igisirikare cy'M23 n'umutwe na FARDC muri rusange, gishobora kuba cyabaho n'ubundi umuturage wabonye bari bice akaza kwisanga n'ubundi gusubira inyuma bimugoye, kuko urabona yuko mu masaha ari imbere hashobora kuza kuba kurasana byanga bikunda, kuko ibice byose navuga yuko by'ingenzi abaturage bakaba bari kuba bahindura inzira ariyo guhungiramo burasirazuba bwa Uvira, ubona ko byamaze gutangatanga cyane. Yego, Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo noneho nkubaze ku mipaka hariya hafi Kavimvira aho bicunzwe gute? Twabonye Dr Edouard Bizimana avuga ko nta gahunda yari yo gufungura umupaka wa Gatumba. Ndagira ngo nkubaze Kavimvira aho bihagaze gute kugeza uratubwira ko ishusho riharariye kuri border? Kavimvira ho harinzwe n'abasirikare ba FDNP, hari abasirikare bazanwe by'intoranywa barenga 653. Yego, ngira ngo bagiye babona amafoto agiye acacara ku marezo sosiyo, mwagiye mubibona yuko ku mbuga nyinshi hagiye hagaragazwa amafoto y'abasirikare b'Abarundi bivanzemo n'abacancuro barenga 100 barenze bino bice. yego, ubu igihe ari Kavimvira harinzwe n'abacancuro b'Abahibo Special Forces, bari harinzwe n'Ababiligi. Kavimvira kandi harinzwe na Hibo Special Force ya FARDC, harinzwe na FDLR. Igihari nuko n'ubundi nta gahunda yo gufungura hano mu misozi ya Gatumba, kuko n'ubundi bo baravuga yuko nubwo Uvira yafashwe ariko mu misozi yegereye hano hafi na za Muheta, Gomba, mu bibaya byegereye za Katongo, aha hose abaturage bahari abenshi barashinzwe n'ubundi kuba bari gukorana n'amakwatatu, igikora gishobora kuba cyacika umunota ku munota cyangwa isegonda ku isegonda. Abo uvuga ko ari Ababiligi, uvuga ko ari abacanshuro, bambaye iyihe mpuzankano? Bo akenshi usanga bambaye furukomba n'ubundi isanzwe yabo ubwabo igaragara mu ishusho itandukanye n'iy'abandi ku ruhande rw'aba Water, ariko Ababiligi nabo usanga bambaye inifomo yenda gusa n'iy'aba Water, ariko nanone ikoze mu ibara ritandukanye, ntiwamenya ngo ni Ababiligi kuko ntabwo aba ari ibendera ry'igihugu cyabo. Gusa iyo ugiye gukora ubushakashatsi kuba bari hafi yabo cyane nko ku ruhande rw'umuwazarindi mubashize cyangwa umusirikare wa FARDC we aguha kuri kwa nyako akubwira yuko ari ibyiciro by'abacanshuro batandukanye baba barazana. Yego, Aimable Karemba, dukomeje n'aya makuru kandi noneho tujya hitwa mu bice by'ahitwa Kahungu, ahitwa Rwiro, ahitwa Kayanja, naho M23 gabwe igitero gikomeye navuga ko ari karabutaka. Urangimira mbibwira abadukurikiye ubwo tugaruke tujyana n'ubundi no mu yindi misozi naho turebe iri kugenda biba. Amakuru atugeze ari guturuka muri Side Kivu aravuga ko abazarendo mu mutwe wa Laila Mutomboki bagavye igitero gikomeye ku birindiro bya AFC M23 ahitwa Kahungu, Rwiru ndetse na Kayanja. Nyuma yo kwirukana izo ngabo mu birindiro byazo, aba bazarendo bakomeje gutera imbere berekeza mu gace kahitwa Katana, aho bakomeje bagaragaza umwotsi w'intambara. Andi makuru yize baravuga ko ingabo za wazarendo zaturutse impande zose zikomeje kwegeranya imbaraga zigahurira mu mujyi hafi ya Bukavu, bigatanga rero ko
bari gutegura igitero gikomeye mugero bigaragara ko mu minsi iri imbere na Bukavu ishobora kuza kuberamo imirwano kuko abazarendo bari kugenda barwana basatira ibi bice. Ndagira ngo Karemba Aimable tujyane ku indaxi nyuma y'ibi ngibi tubwire n'ahandi uko bihagaze. Rufango ku zindi axis z'urugamba navuga yuko ni nko muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Aho bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko hasi y'imisozi yegereye Kibuwa naho habayeho kurasana gukomeye hagati ya Wazalendo ndetse kandi na M23. Yego. Ni Wazalendo n'ubundi zikomeje kurasa M23 mu bice aho bashaka gufatira imisozi yo mu Kibati bakinjira za Kishanga muri teritwari ya Masisi kandi bagafata n'ibice by'ingenzi byo mu Kibatara muri Warikare bagafata imisozi myinshi itandukanye itangatanze ibi bice. Ibi rero biri gukorwa hano bari gisirikare cya FARDC nyuma y'uko n'ubundi bice hamaze imitoherezwa aba FDLR benshi Wazalendo n'abandi basirikare batandukanye bagomba ngo kwirukana M23 mu bice bya Warikare kandi Yego. Dukomeje ndaya makuru mu yandi makuru, hari raporo imaze gushyirwa hanze n'umunyamakuru Daniel Micombero igaragaza ibyo M23 yangije ubwo yasohokaga muri Uvira cyangwa ubwo yari ninjiragamo. Bagaragaje raporo ranyemeranye isomera abadukurikiye, ubwo turagaruka utujyana noneho no mu bice bigenzurwa na M23 naho tubwire biri kugenda bibabwana Karemba Aimable. Ni mu gace kayitwa Kabimba muri kari mu majyepfo y'intara Kivu y'Amajyepfo haracyagaragara ibimenyetso by'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bavuga ko bizakozwe na M23 nkuko byemezwa n'abatanga buhamya baho. Ku kirombe cya sosiyete Eseke ahahoze huzuye ibikoresho by'ububiko bw'ibikenerwa mu mirimo y'iterambere, ubu hasigaye ibiro byasawe, kontineri zarasataguwe n'imyanya irimo ubusa, aho mbere hateganywaga hari ingunguru za Goudron. Byose rero bikaba bivuga ko byasawe na M23. Umwe mu bakozi baho yagize ati binjiye hano batwaye byose. Abasirikare M23 basawe Goudron nyinshi yakoreshwaga mu kubaka umuhanda, bityo rero bahagarika imishinga y'iterambere. Abaturage bari bategereje amakuru avuga ko hafi 30% by'ububiko bwibwe ku gice kinini cy'urubuga na 25% ku kindi gice cyari gifite hafi icya kabiri cy'ububiko bwose. Ingunguru zari zipanze neza, none hasigaye imyanya irimo ubusa. Abo nkuko rero babivuga, baravuga ko isahurwa rero ntiryagarukiye kuri Goudron gusa. Baravuga ko ari batterie na za moteri zitanga amashanyarazi zigera kuri 80 zibwe, mudasobwa, ingunguru za petroli na za mazutu zose byaribwe. Ibindi bicuruzwa bya petroli byasutswe hasi bitera kwangirika gukabije. Undi mutanga wamyagize ati batwaye byose, batiri n'imigozi, amavuta ya antiruyi nta na kimwe kuri ubu gisigaye. Ibi bikorwa rero bikaba bavuga ko bigize ubugizi bwa nabi bizatumye bamwe mu bantu bahunga. Umwe mu bakozi ukora ahangaha waganiriye n'itangazamakuru yagize ati igihe basahuraga twarahunze, ku cyumweru twumvaga amasasu n'ibisasu bikomeye. Ibi byateye ubwoba bwinshi, bihagarika ibikorwa byose by'ubukungu, birongera bituma abaturage bahangayika. Ku baturage ba Uvira n'ahitwa Kabimba icyizere cy'iterambere cyaranyunyutse. Amwe mu makuru aragira ati imitima yacu irababara, twari twizeye ko akarere kacu kagiye gutera imbere, bizarangiritse byinshi, ni igihombo cyagaragaye kandi byose biragoye kubisubiza ku murongo kuko hangikiritse byinshi. Karemba Aimable rero nuko abatanga buhamya babivuga. M23 yo yari yatangaje ko nta mutungo yigeze isahura, ariko leta yo iri gushinja uyu mutwe ndetse ikagaragaza nuko babikoze nkuko rero abatanga buhamya babitangaza. Twe tuzakomeza dukurikirana ukuri kwibingibi. Bwana Aimable rero ndagira ngo tujyane ku zindi agisi naho muri by'umwihariko hagenzurwa na M23 yaba kuri training wing ndetse no muri societe civile ziraho M23 igenzura. Tubwire byinshi. Urakoze rero, wakomeza Aimable. Rupango ikindi kigaragara ni imisozi y'Ubutembo, cyane cyane na imisozi ya Marite, ni imisozi yegereye hano mu byerekezo byegera hitwa Ubusiro, mu byerekezo byegera hitwa za Kabiyabo. Aha igisirikare cya FARDC gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane. Aha ni ibitero bishaka kugabwa ku ruhande
rwa FARDC biturutse mu burasirazuba bwa Rubero nk'uko biri kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Urabona rero uko umunsi ugenda uzaza undi urugamba n'ubundi rushobora kuza gukomeranitse kandi rukaba n'ihurizo ukurikije uburyo ki situation ihagaze rwose ibintu ntabwo byoroshye habe na gato. Ntibyoroshye, hari gukorwa iki ngo byorohe Karemba Aimable? Nta kindi kiri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 wenda no ku ruhande rwayo navuye ko namo hari abasirikare benshi bari gukura hasi n'imisozi ya za Masereke, abari gukurwa mu birindiro bya Rimbongo bazamurwa ku muhanda Sunari kabiri bagana hafi y'umuhanda wa Rubero Musenene kugira ngo bagotere hafi FARDC ikomeje kugeza abasirikare benshi muri pozisiyo za Katwa ku musozi witegeye Rubero ndetse kandi ukitegera na Butembo. Urabona yuko navuga yuko ahubwo atari ugushakira koroha ni ugukaza muri kugamba ku bazi b'umutwe wa M23 kandi no ku ruhande rwa FARDC. Yego Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere tuconda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.